Om Swastiastu, sane mangkin titiang jagi ngelanturang materi pasang aksara Bali sane keping kalih inggih punika nyurat kruna metengenan. Sedurung punika ngiring numon bawasang napi nika tegas tengenan. Tengenan inggih punika aksara wianjana utawi konsonan sane megenah ring penguntat kruna utawi ring penguntat wandan kruna. Susuratan puniki mawinan metu sesuratan gempelan miwah gantungan duaning nenten kedados sanganggen adeg-adeg ring tengah kruna, ring tengah angkapan kruna miwah ring tengah lengkare. Sani kadon bingung nganinin indik tengenan, sane mangkin titiang ijen contoh kruna metengenan. Pinako contoh wenten kruna kandik. Kruna kandik puniki kewangun antuk kalih wanda. Wanda sane kepertama kan lan wanda sane keping kalih dik. Sane rumasuk ring tengenan inggih punika aksara en ring wanda kan lan ek ring wanda dik. Santukan wianjana aksara Bali nganutin sistem silabik tegasnyane aksara kewangun antuk awanda mangda dados aksara sadenengan patut ngicalang ponem a sane wenten ring aksara punika. Punika mawinan patut kegantungin utawi kegampilin oleh aksara selanturnyane lan nganggen adeg-adeg ring ungkur lengkare. Dadosyane nyurat kruna kandik puniki kewangun antuk aksara K garis kedagingin aksara na. Aksara na niki mangdenengan kegantungin antuk aksara da. Garis kedagingin ulu mangde suara i kesambungin antuk aksara k lan kedagingin adeg-adeg mangde aksara a sane wenten ring k nike ical. Dadosyane dados kruna kandik. Inggih, yening sampun kemana antuk tegas tengenan, sane mangkin ngiring lanturang materi selanturnyane ngeninin indik nyurat kruna metengenan. Nah, kemawon ring materi ini mangkin nenten jasamian jagi kodar. Wantah sane merupu pengangge tengenan kemanten jagi kodar. Inggih punika wenten cecek pindah ke pengangge tengenan nga, wenten bisah pindah ke tengenan h, surang pindah ke tengenan ra, dan adeg-adeg pindah ke penegul aksara setios aksara nga, ha, lan ra. Tengenan nga kuwacen eng. Pengangge tengenan nga kewastanin cecek. Dadosyane cecek punika masuara eng. Ugar-ugar tengenan nge sane kepertama inggih punika tengenan nge ring kecap penguntat kruna mauwah dados cecek. Dadosyane yening wenten kruna sane kecap utawi wanda sane keping untat masuara eng, suara eng punika lurusang surat angin cecek. Contohnya wenten kruna pucung. Nah, punika wenten aksara eng ring untat punika wenang angin cecek. Wenten kruna kacang. Sane keuntatin antuk aksara eng punika patut ke surat angin cecek. Asa punika daler contoh sane keping untat punika wenten busung gadang. Nah, busung pindah ke kruna sane ke pertama keuntatin antuk aksara eng
wenang sampun nganggen jejak. Asa punika daler kruna gandang sane sampun kumraden antuk aksara eng wenang kasurat anggen jejak. Uger-uger tengenan nge sane keping kalih inggih punika kruna lingga kalih kecap sane aksara nyani padha maka kalih metengenan nga wenang maka kalih mejejak ya diastun sampun kepolahang. Dados yani yene wonten kruna lingga kalih wande utawi kalih kecap sane kecapi ring ajeng punika meswara eng durusang cingakin dumun aksarane padah napi nenten metengenan nge napi nenten kekalih ing sampun aksarane padah lan kekalih metengenan nge punika ring tengah nika dados anggen jejak ya diastun sampun ke anuswarang utawi kepolahang. Umpami nyurat kruna cang durusang cingaken punika cang punika kewangun antuk kalih aksara sane padah inggih punika aksara ce miwah ce lan kekalih nengen eng. Nah punika mawinan nyurat cang punika kekalih dados anggen jejak ya diastun cang puniki sampun ke polahang dados kruna nyangcang. Yening akliaban punika wenten aksara nye miwah ce ya diastun aksara metiosan kantun kedadosan anggen jejak santukan kruna lingan nyane mawit saking kruna cang sane aksara nyane padah lan kekalih nengen nge. Contoh seni keping kalih punika nyurat kruna ting ring ting punika aksarane sampun padah kekalih aksara de lan aksara de lan kekalih nengen nge kewenang anggen jejak kekalih ya diastun punika sampun ke anuswarang king kruna ting dados kruna ting ya diastun punika metiosan adosane wonten aksara ne miwah aksara de nanging wit krunan utawi kruna lingan nyane saking kruna ting kantun kedadosan kruna ting punika anggen jejak meke kalih. Uger tengenan nge sane keping 3 inggih punika tengenan nge ring kecap pengawit kruna sane aksara nyane mabinayan kantun manggeh. Nah puniki tegas nyane yeneng wonten aksara nge nengen ring wande sane kepertama durusang cingakin dumun aksara nyane yeneng metiosan aksara nyane napi malih nenten mekekali nengen nge nenten kedadosan anggen jejak. Tengenan nga punika kesurat antuk aksara nga sane kegantungin utawi kegempilin. Pinaka contoh wenten kruna nangke. Ring kruna nangke punika yening kesurat anggen jejak wenten aksara ne miwah ke. Nah santukan aksara ne puniki metiosan jejak ring kruna nang punika nenten kedadosan. Dados nyane nyurat kruna nangke puniki anggen aksara ne kesambungin antuk aksara nge puniki kegantungin antuk aksara ke. Dados nyane kruna nangke. Asa punika daler wenten kruna inggih kecapi ring ajeng punika wenten meswara ing. Nah wenten tengenan nge rike santukan aksara nyane mabinayan wenten aksara h miwah ge maka nenten kedadosan anggen jejak mewali malih ke aksara nge sane kegantungin utawi ke gempilin. Inggih punika uger tengenan nge sane keping 3. Uger tengenan nge sane keping 4 inggih punika tengenan nge ring kecap pengawit kruna ring sor meuwah dados jejak ke angin ngicalang aksara metumpuk 3. Dados yani yene wenten tengenan nge ring
kecap utawi wanda sanika pertama kedadosa ngangge cecek ya diastun aksara nemo binayan. Nah punika angin ngicalang aksara tumpuk 3. Pindah ke contoh punika wenten kruna angklung. Ring kruna angklung punika yen yang kecingak wenten aksara a miwah k. Duane punika aksara nemo binayan sepatutnya nih ring ugar-ugar sanika ping 3 nenten kedadosa angin cecek. Kemawon ring kruna angklung puniki kedadosa angin cecek santukan ngicalang aksara tumpuk 3. Yening punika nganggen aksara nge pasti ke dados aksara tumpuk 3. A nga kegantungan untuk ke malih kegantungan untuk le. Nah punika kawasanin aksara tumpuk 3. Punika mawinan mangda ngicalang aksara tumpuk 3 punika udah tumpuk 3 kedadosang cecek punika ke surat ring kecap pengawit kruna. Contoh sanika ping kalih wenten kruna jungkling. Nah talar puniki angin ngicalang aksara tumpuk 3. Yen punika nenten nganggen cecek ring ajeng pasti kedados aksara tumpuk 3. Aksara ju nga kegantungan untuk ke gantungan untuk le. Nah kadosane aksara tumpuk 3 nika mawinan nyurat kruna jungkling punika ju gedangin cecek ke gantungan untuk le gedangin cecek rempur. Nah kadinika inggih kadasa punika sane presida dorang ditiang selanturnya nih ngeninin ini tenganan ha ra miwah adag-adag jagi katur ring video selanturnya nih menawi itu wenten atau ditiang sane nenten manut ring pengarsan ratu idodane semoto sareng sami ditiang nunsur agung rono sinampura pupudang ditiang adok adorang para musanti. Om santi 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 om.